byemveni bagabo, byemveni bagore, nous sommes contents, nous sommes joyeux de vous accueillir. Byemveni bagabo. Ese nta bagabo iba mu gifaransa? None zo kugira ngo byemveni bagabo. Yo kuki badashyira mu nta bagabo ba mu gifaransa? Ukuvuga ngo bataza no kubyumva bakaza urumva iyi ni VIP. Wongeraho 5. Urama 10. Amashyi batabyumva. Ako mwagiye musetsa mwana. Kantu tereka. Ungana gutyo wowe. Ntago bikunda. Uyu nguyu araza kuyampa namwumvishe nikakubwiye. Ambaye n'agakanzu keza kandi kwa kabiri kuregereje. Aya yambaye ipantaro y'umukara. Saint Valentin. Kuri Saint Valentin rero nge sinjya nyiziza nibwo natandukanye n'umu ex wanjye. Shaka kuri Saint Valentin sha. Ubundi se wa Valentin yavuye. Nukuvuga ngo ukuntu bimeze wampaye 100. Ntago ndi ugiye kumpa 100. Oya reka nkwereke. Ongeraho 5. Ntago nakumva. Ngewe nkunda abakiriya, urumva? Oya ntacyo. Gira andebe. Kankubarire. Direct quand ubundi we Franco amafaranga yo muri Korea Bank of Ingano abaza n'abahinzi aba n'abahinzi ni biki ni Inkano ayanga arimo aravunja ngahe Fitama mega hano wifi. Ubu tugeze ku mafaranga niyo mwataha. Oya reka Franco ntongere ibintu by'amafaranga ntabwo mbikunda ngewe niyo mpamvu mbona nashatse abantu babijyamo ntabwo nkunda amafaranga ubusanzwe urumva kubera ko ntayakunda rero ntongere kungerageresha ibya 10 n'amaturo urumva ngewe ndasenga wangu abandi dukomeze n'inyuma tugende twishyura aya mafaranga avunja ya ntago ndi buyavuge 6,800 cyakoze tujye kwakira undi munyarwenya witwa Gadi umupasiteri nyaboneka nimwumvamo Yesu muze gufashwa. Haleluya. Haleluya. Ese ko mwigize abanyamahanga harya mwavuze ngo sho tuyihindura ururimi abanyarwanda bagiye hanze mujya mubona ukuntu birya man akagaruka yise avuga ngo like ngo 3 and then umukozi azana breakfast ni housemaid. Wow. Uyu yagiye hanze dore kirane cyane mu gashyokero rero ariko hari umujama wansekeje ndabona kwabwira je nikundira abasirikare abantu bigira na Uganda bakagaruka bumva nyine bajya ntago no mu diaspora akaza kugira ngo uzi muri Uganda none umuntu ajya ahantu rimwe ku buryo n'umuntu ajya Kigali asubira usize amaze Kigali cyumweru cyo akajya bagati mwebwe ntago mubizi mwaryamye Kigali aya masaha nibwo babyutse bakexaggerating ibikuru bakabigira binini none ngenze umujama yigire mu bihugu by'abaturanya hirya rwose za Darifuru ntago ari umusirikare yigira Darifuru azari bagiye ijambo papa araryibagirwa kubera kumara iminsi myinshi hanze araza akajya abwira abantu nguri asiso aho bera papa we ngo iso nkobera iso nari mukumbuye
mukajya mwivugisha ibintu mujye muvuga ikinyarwanda mwana. Asa niwe wigeze kuvuga story ngo yiganye n'umukobwa ewana ibihembwe 3 byose ataravuga ikinyarwanda. Aha kivugiye ahita ngo imbeba yarinje mu ishenga ngo umushushwe we ngo umushushwe. Story ntagaze ikinyarwanda ahise amenya umushushwe. Inde azi igifaransa? Oh. Aho kukivuga ndakoresha amarenga. Moi, je m'appelle. Je m'appelle Merci et toi aussi. Et toi aussi? Et tu connais le français? Oui. Conjuguer le verbe être. Oh présent. Je suis, tu suis, hein? Nous suissons, vous suissez, hein? Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, et vous êtes qu'on a l'ingazi. Karimo na Juliette upunwe. Aha, raison. Ils sont, elles sont. Ko twizena biki 22 baratubeshye. Twumvaga irizo twebwe. Ni sont. Et ni avoir. Non, non, conjuguer le verbe siffler au présent. Je siffle. Tu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, taisez-vous. Kandi Teresa ajya avuga nakaira. Effacer le tableau. Bita wize mu kigo kirimo umurenge nta kigo cya prive cyakwigisha gutyo. Dufite mu Faransa hano namuze kumvangira. Haryo mu comedy no kangahe? Le quatrième comédien c'est quoi ça mon scène nta nyene ubamo. Umva twaje no kwiga muraza kongera amafaranga mu gusohoka. Ndabizi hano injiji muri nyinshi. Wewe uri murigira gutyo uri muri show wowe kubera igifaransa kameme je. Ahubwo hari indirimbo nshaka ko tumuririmbira we. Bienvenue bagabo. Bienvenue bagore. Nous sommes contents, nous sommes joyeux de vous accueillir. Bienvenue. Bienvenue bagabo. Ese nta bagabo biba mu gifaransa? None zo kugira ngo bienvenue bagabo. Yo kuki badashyira mu nta bagabo ba mu gifaransa? Bienvenue les hommes. Bienvenue les femmes. Nous sommes contents. Nous sommes joyeux de vous accueillir. Non, ntabwo muzi ko hazamo ka de vous accueillir. Zaire? Tu connais la français mon frère? Nanjye kuvuga ngo je ne sais pas. Nuko ntabaye. Hey Patrick Rusine, comment allez-vous mon frère? Moi, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu mon frère. Hey! Et moi aussi je vous en prie. Harya ampuri cyane bacurangira. No nongeye hari n'umwandiko nibuka ko Simon yaguye. Mon frère Simon.
n'abantu bize kera bize la famille de Sema. Ntago nayize nize vuba ngewe nize ahangaha za King David. Mu rugo wamaze gukena njya Riviera. Ntago turi kuri same level. Ntago nize Cambridge ni Kabuga. Ariko ikibazo cyo kwiga mu migi nawe ujya kumvuka mu type muri recreation. Ni recreation ni break. Ni gukoresha français biku quand même. Noneho ugasanga ari ngo naziriya nizo. Muhagaze ngo ziriya zonyine se ngo naziriya hariya. Hari iruhande rw'umuhanda. Ubu twese tuzi aho ziba zihagaze. Les prostituées à Paris. Harya bisobanuye ubwo n'uriya munara w'i Paris. Tuze kumvikana quand même. Je vous en prie pour nationalité. Ako ukuki nize Kimirongo ya kabiri koko. Bakajya bankubita boro ngo Ivete ngo la famille ngo Ivete Simo. Najyaga gusura abantu nkagira ngo barayakane ka Simo ka hariya kariya. Urimo uranyuza ko naciyaga Riviera. Tangiye kunshinja kwiga Riviera. Buriya hari nahiga. Amashyi menshi cyane twakire Gadi. Reka mbere nk'abasaza b'Abanyarwanda ntavuze menshi. Katwakira undi muntu. Ntizimbye mu magambo. Reka twakire Gadi mwoka byaramwe. Umunyarwanda yaravuze ngo ikigurutse kitavuze bakita icyana. Ntago twabona ibyo tuvuga muri uyu mwanya ariko ndagira ngo kugira ngo tubone icyo turi buvuge mu magambo make tutiriwe tuvuga amagambo menshi muri rusange kugira ngo turwakire undi muntu tuze kugerageza tugira mutega amatwi natwe turaza kugerageza duhina amagambo kugira ngo tuze gukurikiza gahunda zose uko zimeze kugira ngo abantu bose baze guperforminga kandi tugendere ku murongo ko hari n'abahanzi turi buze guhereza umwanya bakaturirimbira. Clapton Kibonge shora va ubyibushye Kibonge Kibonke nazanye utuji urumva nzana n'utunyobwa. Ugiye kwasubiza wisa. Oya wowe urabyibushye bitongana n'umuntu nanutse kamwe. Respect yourself. Uriya ntabwo yabarya neza Franco. Jamais mon frère. Aho bawudiye. Itako ryo rarizi. Ukenga wongera inyana ubwatsi